bini. At tuyan ti pagpagatang yung asukar. Pimudot mat siguro ti kape, Uncle. Isumot lagaya masaan asumungban. Bisi mat gaya. Asino man nga ti sirsiripan na ititawa ay. Kunaklakit din no asino ti sirsiripan mititawa, Uncle Puldo. Ninanahilina mat gayam. Ay nawaw. Itay kapay ka diditakaнаkan. Itay pa'y, Uncle. Itay pa'y asauak asao. Hindi nakmat pagan ano. Okay lang, Uncle. Maawatak, mate. Ay kwa. Wanti kayat asawan ti nakitam kaanakan. Sipsipotak lang no lumabas ni komparek. Si kakit di mate. Idi pa yung makadlawa ka, Uncle. Agpuno kayo man kanyak. Adda ka di ti panaggusto yung kinanana Helena. Ibaga yung aminin ti marikrik na yo Di kay madanagan. Tano bilang man tadda ti panaggusto yung kinana Helena. Awan mo't ti sabik. Tabalo mo't jay tawang kal. Kunakit din no nagrubwat ka nang kal. Mabitlaeng Wino? Orayan nyo lang arumwar ni Nana Helena. Takayat yu ti agpapansin ken kwa na. Itaman pa'y asan anasapa anagsagad. Saan pa'y siguro anakaring Madamdaman tong arumwarak. Isusamot din diri mo arangkal. Panagkunakit agsibugan ti masitas da. Kita man? Nalawa mo titawang kal. Siripin nyo latta Ay, iso nga agpaisaw. Ay nawaw. Uray adayukot, napintas latta. Italaang man na napansin nyo ti kinapintas ni Nana Helena. Kit no nabayag mo't nakaruba tayo ida. Hindi pa'y nga dapa naggustok ken kuana. Silent lang to Uncle mo, Bine. Sige, rumwara kaon. Ay kit lalaingam ngamin ti agpapansin ken Nana Helena, Uncle. Good morning, Miss Beautiful. Bigbigatan anapudot ti ulom. Puno mati bagbaga. Napintas kalatamay nga aging gaita. No lumabas ka laeng. Saan mo't amasapol nga agpapansin ka? Si kakit di may agpatuloy ang ngarudain. At dalaang timapan ko gatangan di tatersina ni Pureng. Saan ko mo't adamdamagan no sa dino ti papanam? Ay, saan aya? No pa'y kasta, kaya't ko laeng ipakaamukin ka. Awan ka din ti pagatang mo, bini kanakan. Ay nawaw. Kay kayat yu samot ti agsubli-subli ti tersina, Uncle. Ibagam kit no adda pa'y pagatang mo, tasya kung timapan. Kat no kagapgapo yu lang iti tersina ni Nana Puring itay, Uncle. Ay kat, anusan man ng timapan no adday pagatang mo. Kayat yu lang ngamin ti agpapansin kahit. Di nakmut ngamin pansinan. Amangan no nauma na, Uncle. Itay pa'y nga aglinabas kayo ti paraangan da. Kasano ngamin ti agarumaya. Diyak amo Tadyak mo't pinadas, Uncle. Diskartyan nyo latta na, Uncle. No ikak nga tayo ti mula kamasitas. Ay, wag. Adumit ti mula mamasitas, Uncle. Pilyum tay kapipintasan. Taiso ti itid mo kinkwana. Si kamanen ay makadlawa kun Puldo. Itay pa'y alumanabas ka iti paraangan mi. Kaya't ko laeng nga iti daytoy ken ka. Sa anak mo't adumaw dawat iti masetas mo. Kaya't ka laeng nga ikan. Tapno adda ti may nayon iti koleksyon mo. Ken tapno tunggal agsibug ka iti masitas mo. Ket malagipnak. Anya ti kunam. Ti kunak. Rare daytoy amasitas. In pagatang ko iti kanakak.
Sigurado ka magustuhan daytaw. Kitaam ngamin Saan ko nga awaten dayta amasetas? Amangan no at dapat yor urahim akasukat na. Narigatan. Saan mo't kit day? Sana nga uray ti kasukat na. Ibatik dito asidagtigit yo Di mo liwayan asibugan. Tapno saan amatay. Kumusta ngay, Uncle? Anya tinagsaritaan nyo kinana Helena? Naibagam ka din ti marikrik na mangkal? Saan pa'y kaanakan? Napudot mo't ngamin ti ulo na. Anya? Apay ka no? Jakman amaw. Agungungat kit din. Kit awan mo tinaramid kaw. Ti masitas ngay nga intedyo ken kwa na. Batik iti paraangan da. Talo day jay. I love you. Ti kayat nasawan. Agasang ngay. Talo pa'y gayam ti inted mo, Uncle. Bareng magustuhan na. Sigurado day Uncle. Nagpipintas dagiti mula yo masitas. Di nakit din magustuhan. Ano sa nyo lat, Uncle? Normal lang siguro ka dagiti babae ti kasta. Kunaklakit din Tapison na kitay. Laimbaglaang na. Tapi nagsasawan naklaang. Makapasurunday jay Apoldo. Ay nawaw, anya tinaramid na ay adiyo na gustuhan nanang. Laklakayan apapansin. Anya? Itay pa'y alumanabas iti paraangan tayo. Maumuma akon. Ni nanang man. Naira na laang man siguro Naira na. Inggagara na kitdi Iti anya ko maaga po nga aramidan ni Tata Puldo ti kastangay nanang. Anya nga iti ammo tayo. Amangan mo't no at dadakas apanggap jay tao. Kumkumpurmi kayo mat nanang. Nakitak nga inikan na kayo iti masetas itay. Ngamda kayo paikit din ti makaungat. Ik-ikan nyo laang ngamin iti dakas akay papanan ti kinaimbag dya tao. Adda istorya ken ka manang Charis. Amum ka de. Adda kursonada ti baak nga Uncle kaw. Ni Nana Helena. Sino nga uncle mo? Ni Tata Puldo? Wen manang. Nabayag kanukat nga dati pa naggusto na kininanang mo manang. Di na laang ngamin may baga. Isumat lagayam ako na ni nanang apapansin. Lumanabas ka no ngamin hidya paraangan me. Kursonada na talaga ni Nana Helena manang. Manu atawan matan tinapalabas sipod pimusay ni tatang. No siyak lang. Saan mat siguro adakas no agayat manan ni nanang. Ay nawaw. Okay lang kada kayo? No agdato ni Uncle Puldo ken Nana Helena? Ay wan no magustuhan lakat din ni nanang ni uncle mo. Sigurado ang maragsakan ni Uncle Puldo. No kwa? Nangagaw asya kinagsaritaan nyo itay iti dayjay abeni, Charis. Adda ka numat palang gusto ni Tata Puldo kan kananang. Anya, ni Puldo, tibaak akaaruba tayo? Wan nanang, balo kayo. Baak mat ni Tata Puldo. Sana kas kenkwa na ti type ko anya. Gwapo mat ni Tata Puldo Nagagat kan nasayat a tao. Kas matlaang kanday di tatang. Hay, saan abaak ti kayat ko? Apay adiyo kayat ti baak nanang. Basta, di mon saludsudan no apay. Ni nanang mo't. Di kay kat di maragsakan. Ta iti kasta nga idadyo at dapay aggusto kada kayo. Bain ti atawanan tinapalabas sipod pimusay ni tatang nanang. Saan adakas ti agayat manen? No ni Puldo matla ang abaak, ay uray saanen. Guwapo, ang saan mat apasok iti standard ko. Anya?
Naistorya kanyak ni Charis. Akursunada nakakano ni Paripol daw, Mari Helena. Ay, day tangarot ti pakasurunak, Mari Gracia. Ay nawaw. Ay apay ngay Maray. Balo ka. Ni Paripol daw, baak mag. Perfect match kayo no kwa Maray. Ay, kumaa. Ang Jack kaya ti makiasawa iti baak. Apay mag Maray. Ay na, Mari Gracia. Jack kaya ti makiasawa iti awan ti experience na. Ah, mga nusyak tupay ti mabanog. Lawlawag man Maray. Awan ti experience na. No may papaniti anya Maray. Kasanon, no di nagtukit din ang muti araramidan na. Ah. Kas kumay ti agluto, aglaba, agtimpla iti kape, ken daduma pay, Mare. Ah, kasta Maray. Lawlawag am tanay. Sa bali mat ti mapanunot ko. Naluto ka din ti tinula. Bini ka na kan. Itay pay asang kadamag yu angkal. Apay aya. Padigwak ko ma. Dahilina. Ay, ngagpaisaw. Ang mga numay ayo tiriknana. Numakita na seryoso ka angkal. Mabalin ka di nga irwar ko to'y kagat-gatang mo amalukong kanakan. Isu kumati pangikargaak ititid ko at tinula. Tapno, presentable. Sige laang, siguraduhin nyo laang agsubli day ta amalukong angkal. Uwing ka day kaanakan, di ka madanagan. Alam nga rodin ti malukong, takargaan tangkal. Mabalinan sa amot day tao eh. Apay adi yu sibsibugan ti masetas nga inted ni Tata Puldo kada kayo nanang. Pagandano kumangay dagita, isublim man ket di ken kuana. Ay nawaw, sayang day dyan nanang. Sapay talo apaso ti inted na. Amuyo ka day no anya ti kayat asawan day dyan nanang. Ay, Jack amuken ka, Charis. Sigurado ak nga, I love you ti kayat asawan ti talo apaso nanang. Yako! Tao po! Ha? Ni Tata Puldo matyang pukpukaw. Ay, mapan mo man kitaan, nuan niya ti ibagaday taalakay. Si kalatan ananang, tapno makapagsarita kayo pay. Ay, awanin ti rumbang nga pagsaritaan me. Ay, ni nanang mat. Masapul ang mapilpilit. Anya ti masapul mo, Tata Puldo? Umay kay ko mapadigwan, Chares. Nagluto nga minti ka anakak iti tinula. Ah? Ay, agyaman naklaunay Tata. Yakbat makita ni Nanang Mau. Ay, aday ti kusina, Tata. Madamang agkap-kape. Sumrag kayo pa Saanan, abangan no, ikamat na ti kutsilyaw. Da kayo kit dimot, Tata. Istay lang ni Nanang Dayjay. No maalayo ti kilitina, mayaten, Uncle. Makaungot-mot nga min kanyak. Style na lang Dayjay, Tata, kunakmet. No ituloy yo, day tangar aramidan yo. Masigurado, magustuhan na kay tumat laang ni Nanang. Charis, anya manen day ta intet ti kaaruba. Tinola, Nanang. Ala, agtugaw kayon. Taramanan tayo no naimas matlaang. Ay saanen, agsidaak laptan iti asin. Kas makita mo't Nanang. Ar-aramidan ni Tata Puldo amin akabailan na tapno laang mapansin yo. Saan nga ron abaak ti kayat ko? Apay ngamin adiyo kayat tibaak, Nanang. Narigat ti makiasawa iti awan experience na. Anya? Anya ti kunam Nanang? Narigat ti makiasawa iti? Ay, sabali man ngamin ti pampanunutam.
Ay, agpada kayo ka ni Mari Gracia. Lawlawag ang ngamin ananang. Kasla damang ngamin daduma kayat mo asawan. Kasano no di na mo ti aramiden na. Di syakto ti agparikot. Awan matidakas na no ikam iti gundaway nanang. Uray baak wano awan pa iti experience jay tao. Mabalin nyo pa'y mga isuro nanang. Isuro yun to akan kwa na dagiti rumbang nga aramhigdan na. Na, sabali ti isam mo ah. Ti kayat ko asawan, isuro yo dagiti rumbang nga aramidan na nanang. Kas kumay iti agluto, aglaba, kanda dumapay. At least jabaak, mabalin nyo pa'y amay suro nanang. Chocolate para ken ka, Helena. Sana ko naging matang iti sabong. Tadumet ti masitas may. Isuntulat ta, tited ko ken ka. Okay laang mat kanyak, Puldo. Sige, agtugaw ka pa'y ah. Agyaman na, Helena. Itaman pa ya saan na napudot ti ulom kanyak. Husto mat ni Charis nga anak ko. Saan adakas no padasen ta, Puldo. Panagkunakat adamot ten panaggustokan ka. Pudno? Ay panagkunam ka di kat ululbudan ka. Yak pulusin pagaro pa mapasamak dayta, Helena. Kasla kagurguran ak unay ngamin ide. Uray siyak, jak kayat tibaak. Agam, anya ngay ita. Di ka madanagan. Amok mati agluto. Aglaba ken agdalos. No adanto ti pagkuranga ket isuro naktulataa. Willing to learn mat da tao. Adda ka din itatapuldo dito'y manang Charis? Shh! Tangiwat mo, Benny. Saan nga na nagpakada kanyak manang? Itay pa asap sa pulag. Tamangan kami kuma. Kat no itay pa'y ngagsarsarita da kanina ng ija kusina. Dito'y laang gayam tinapanan na. Kunaklakit di ano sa dino tinagturungan na. Nasaya at damutin ka ni nanang. Nasaya at ti panakisarita ni nanang kenkwana. Saanan akas idi akas laagong unget akanayon. Nasaya at mo't nga rod ano kasta manang. Sigurado ang maragsakan ni Uncle. Tapinansin mo't ni Nana Helena. Ay nawaw, si kamot gayam bine kanakan. Anya ti aramidem ditoy. Ay nangkel, itay pa yasap sapulan ka. Di kamit ngamin nagpakada kanyak. Ay, wen ngagpaisaw. Nalipatak mutten kanakan. Nagdardarasak ngamin nga imay. Namuyo lang angkal. Nagdanaga kiti kastaunay. Ay na, pasensya am ka din ni uncle mo, Benny. Ay, di bali, tawan mo tinakas ana pasama kun kuhana. Wan nga rod, Benny. Nalipatan na lang siguro mo tinagpakadakan ka. Ala, wanan ah. Maawatan ka nangkal. Maala, bangan tayo pa nga rod. Nakaidasara kun iti pangaldawan tayo. Nakaluto akmot iti kanan ming kinangkal. Manang Charis. Pangrabian yun tulatan at inlutom. Ado mat to inlutok akanan tayo. Sa kamin tumat makipangan kada kayo no kasano. Ay, nawaw! Kasta at talaga ni Ayat, narigat amalapdan, anyaman ti edad kan sitwasyon mo, no makita mo't adesidido jay tao, sigurado ang maayayo kanto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Marud alabanda gito'y kurtina, lakay. Ay kay batim lata dita na bakit? Agawam ti aggilgil, tanay anyat urasan. Nagaduma nga men. Agawaam, tama ka no agtudo intun malam. Saan to ang mamaganda kita? Kunak tumo nga men, nga usaran tayo ti washing machine. Ay, saan ang mabalin? Tapay may. Saan ka diya gimatang tayo iti washing machine? Tapno di tayo marigatan nga aglaba. Basta di mo bibiyangan day dya washing machine. Nalawag ka day, Gabriel. Unay kamutin Di bakit? kan sumanao dita. Agawam kit diti aglaba. Gilgilim anasayat dagiti kawis tayo. Nalawag ka day. Sika magayam tiyag lablaba, Gabriel. Ada ngamin napatag-alakad ni bakit? Ay agulay ka man. Washing machine tinaikartaon nga da iti salasan aya. Ha? Uwan tatang. Ha? Apay ngay adiyo sa rain. Nabayagan tayo Hindi mo kaya nga rod ni bakit nga usaran. Na, apay ka naw. Ay, diyan mo tatang. Ibayad tinatangyaw tinaigatang iti dayjay. Apay nga adiyo sa rain. Narigat mo't no ipilit ko nga usaran. Sigurado nga agapa kami ka ni bakit ko, tatang. Aha? Di magatang kapay nga rod iti washing machine o di umilaw sa rain. Diyan mo ko ni bakit. Pang display siguro. Adamo washing machine iti salas. May ta anak kao. Damat nga men tatang. Apay nga ita diyo irwarta usaran nyo apaglaba. Anusan na pala ang ti aggilgil, tatang. Anya! Ay! Pang discipline sa mo ta washing machine. Ay, di yung pakibiyangan day ta. Tama nga no madadaal no irwar ko, tatang. Ay, naikan. Adamo washing machine na ginatang yaw. Ang apay nga aparigatan mo nila kay mong agilgal. Di bali tawan mo't dadu mga aramidan na tatang. Nasaysaya at paikit di at tapno makatipid tayo. Ha? Ay, nawaw. Nadadaal samot ti washing machine aginatang yaw, Mari Mayta. Ay, saan pa'y mare? Kinapudno na. Saan pa yan nabunyagan, mare? Anya? Apay mo't sa ludsud mo, mare? No saan gayam ang nadadaal ti washing machine nyo? Apay nga rod ang nalabsak ni Pari Gabriel ang mangigal-galgal iti murong nyo iti kalman, Maray. Tapno makatipid kami, No kasta. Pang-display lagayam, dagiti appliances agat gatangan nyo, Mari Mayta. Ay, saan mo't, mare? Kaslakas jayan, Diyak kayat nga irwar, aglalo pa'y kat kabarbaraw. Amangan kit din madadaal. Ngam kaasimot nila kay mo ang mangigal-galgal kadagiti murong nyo. Ay kat anusan na nangasawa pa'y laang nga raw, no ultimo aggilgal iti murang may kat di na maaramed. Sa dino ti ayan ni Gabriel, tatang. Ay, kay napan nagpastor Naibos maggaya man ti kayo, tatang. Awanan ti pagsungrod. Ada makagagatang yung nga electric stove. Anya? Ay, saan ang mabalin ang mausar dayjay, tatang? Di mo ibaga pang display manay. Amangan no madadaal no irwar ko. Ay, naikan anak daw. Ay, basta. Di yu kutkut dyan dayjay nga istog, tatang. Ibaon kunto ni Gabriel ang mapan mangayong. Awanan ti pagsungrod tayo. Awan man lati kuna na ang mapan mangayong. Kinubisi mo ti man jay kao. Aha, nagadulakat nga arti dayjay at taon, tatang. Nasaysayat mo't lang no kayo ti usaran tayo. At least, makatipid tayo pa'y. Ay, no kasta mo ila ka panunutam. Apay pa'y lagi matang kayo nga iti electric stove. Apay lang nga masapol ang mga yuak bakit? Adamot ginatang tanga electric stove. Isun ati mausar. Ay, saan pa yung mabalin ang mausar dayjay lakay? Dumaan tukid di adagos, no kwa? Anya? Ay, nawaw. Ada ka di reklamaw? Di
Talaga mauawatan. Iduldulin mo man dagiti appliances agat gatangan ta. Di kan agreklamo si ka Gabriel. Bye-bye ampay lang ang may display ti kusina ah. Diyak ambukan ka. Ay na, bumangon ka kididitan, tamapan ka mga ayo kunak. Awan ti mausar a pagluto. Nakarkaro ang madadael no iduldulin mo. Uno idis-displim laang. Awan ang ti ado asao. Aramidem latan ti bagbagak. Si kamat gayam ti lumabas iti paraangan me, pare Gabriel. Nagadumot tanta kayo a binagkat mo. Ay, maray. Nasken ang mga ayo haktan eh. Awan pagsungrod me. Adamot ginatang ni Mari may tang electric stove, pare. Adaangam di na met kaya tapausar. Anya? Adala iji kusina ah. Di mo mausar. Anusan mi kano ti agaramat iti kayaw. Ay na, anya nga rod ti serbi na agim matang iti appliances. No iduldulin na laang matgayam. Ay, jak man na mo iti asawak, mare. Koleksyon na siguro ah. Ay, awan ang. No iduldulin na akanayon, amangan no madadaal to. Unay kameten Gabriel. Nakabaybayag kamet nga agluto. Anya orasan. Mabisinak pa yan. Gagangay na, bakit? Nabasa nga rod ti kayo a pinagsungrod ko. Pinilim ko mga minti na magaan ah. Na, kasano ko ma? No matutudo ita. No kung naktumot nga usaran tayon ti stove a ginatang mo, di mo magkayat. Wan ah, tama nga no madadaol pa ikit day. Sapay nakangin na day jay. No kasta nga rod, anusan ti aguray. Ay, talaga mabayag ang maluto ti sidaen no kastoy laang akayo ti mausar. Ay, nagado apamuspusan lakay. Ay, nawaw. Agpudno ka man, bakit? Kaya-kaya't mun samot ang makit-kita na kang agrigrigat. No nga, ti electric stove ti paglutuan tayo. Nalpas ko man ah. Ay, niya kalakit din aya. Saan nga umanay day ta apakabanugam lakay? Si kakit di man. Mutuin ati lutlutom asidain Gabriel. Saan pa naluto, tatang? Mutoy kidin tabunyagan tayo ti electric stove a ginatang yaw. Ha? Ay, amangan no agungot ni Maita. Saan mga minapang display dagitoy? Amangan no agungot ni Maita. No maamuan na nga erwaryo ti electric stove nga iduldulin na. Ay awanan ti ado asaw. Dito'y electric stove latan ti paglutuan ta nabibiit. Kaentap no saan kan nga kauguging. Kita man talangam. Kauguging kanday. Mabuto nga nga ro, tatang. Amuyo nga ti style ti anak nyo no makaungit. Ay sakti makisarita iti anak ka. Sana pang display dagita nga appliances. Alala. Muto yan. Dito itan nga ilutaw. Ay, nawaw. Umay ka pa'y man dito'y Gabriel? Apay bakit? Sila na pulot ti ulong. Asino tinang ibagakan ka nga irwar mo daytoy nga stove, ah? Ah? Saan ka di nga imbilin ko kan ka nga anusam ti agluto iti kayaw? Ni tatang tinangirwar. Mabisbisin nga min itayan ta nabayag ang maluto ti masida. Ay no, makitam day tanay. Kaman-mantika pa yan. Kano pinunasak mo Idulin ko dayto yan. Ah? Di yumanan ko na nga irwaryo, ah? Ado mati kayaw. Isulaang ti paglutuan tayo. Nay, apay nga iduldulin mo day ta estaw pag ginatang yaw anak ka. Ay nawaw. Wen tado mati kayo. Supay laang ti usaran tayo, tatang. Pang display la day ta. Ay. Di kay lata ko man gimagatang no di yung mausaring. Mausar to, ngamsaan pa'y nga ita, tatang. Kaanaw? Apay aya nagadwa sa ludsod yo. Ay, nakakaasin nila kay mga aglablabakin aglutlutaw. Nalakalaang matdagita, tatang. Padasam, tapno ang ma'am. Saan nagaputagul uli magtiasawam kakasta ka? Talaga kit di anak arti day di Gabriel, tatang. Di yung gaya mo usaran. Gimatang kay pailaan. Ha? Isupay pasalsali dita. Nangag ko
abugbog kawam nila kay mo idikalman, Mare Mayta. Kasanumat nga min, Mare. Inruar nakit din, ti iduldulin ko nga electric stove. Ay nawaw, anya ko matidangkas na ngay, Mare. Adupay mo ti kayo, Mare. Mabalin nga isupay lang ti paglutuan nila kay ko. Ngam saan mat? Tati sadot na ti pakpakat na. Narigat mat nga min piman, ti agaramat iti kayo ita apanawan, Mare. Aglalo pa'y kat matutudo. Anya narigat mo't asasawom si ka, Mare Norma. Ay na, maurasan a maluto ti mailuto, no kayo ti mausar, Mare. Mabalin mo't kami napilyin na tayo na magaan, Mare. No usarin nyo kumati ginatang yung appliances. Dakkel ko man akatulungan day ta, Mare. Saan mo't apang display ti appliances, Mare? Si kapay man ti aglaba, Gabriel. Anya? Nabanugak nga men, diyak ka ba ulan ti aggulgul. Man ano ayan usaran tayo di washing machine a ginatang ta, bakit? Awan mo ti ibagamat no di washing machine. Washing machine kala kanayo na yun. Manon abulan tinapalaba sipod ginatang ta. Hindi pa'y naus-usar aging gaita. Dagulit ka mat, Gabriel. Awan madadaal to day ta adagos no kastalaang. Ay, mabambanuga mga glablaban. Nang runa pa'y, no agtrabaho ak iji garden. Ay na, nalalaka ko mataglaban no ada washing machine nga usaran. Agreklamo ka? Uray siya kang mamabambanugak mat. Agungot ka man ako na ako. Ay na, Gabriel. No di mo kaya ti aggulgul bayam dita. Makapasuron ti kasta pa nagsasao. Kakaasima din nga glablaban ni Gabriel, anak kao. Bayan niyo, tatang. Hoy, di ka lamas yan iti asawa. Ay nawa. Anya lang matagulgul, tatang. May bagam ti kasta, tasaan asikat ti aglablaba. Ay, Jack, ammo no apay nga apektado kayo launay, tatang. Wala, tasaanan na nasaya at tiraramidem. Tila kayat mo ti matungtong pal. Kas ita, adami washing machine. Ngem, anusan pala nila kay mo taggilgilgal. Ay na, tatang, pangaasiyo, Kaya no sa mga min pang display na kita nga appliances kay. Hagsardeng kayon, tatang. Di yu pagbasuraan, tuy lapayag ko. Ay nawaw, nagadun nga ipos. Nagpalayan damat ng tuy washing machine, tatang. Kaya no nakakarton mo ilatan. Nay, nagado pa yung titlog da. Kasano ko iduldulin mo nga main. Ay natulungan dakman amang bagkat tadalusan tayo, tatang. Hey, kasano asaan na pagbalayan ti ipes. Kaya nay, iduldulin mo mate. Kasla mo pang display ti salas kang kusina. Wanan, tatang. Basol kon. Kita ang payan, nagitidad do mga appliances nga indulin mo. Amangan ka no nadadahil dan. Ne, enroll mo kita appliances bakit? Wan tanas kan ang madalusanan lakay. Ay nawaw. Naglati pa yung tidaduma. Nagbalayan mat ng tipos. Kuna matking ka. Irwar mo, tausaran tayo. Masaya nga nakngarod lakay. Na, tapay masayangan ka, usaran tayo nga ron. Nalaklaka ti trabaho dito'y balay, no aramatan tayo dagita nga appliances. Nala, tulungan nakngarod din namang punas ka dagitoy Sa dino ti papanam, Gabriel? Naibusan ti kayo. Awan pagsong road. Saan ang masapol ang mga ayaw kalakay? Usaran tayo ang electric stove. Ay nawaw. Sigurado ka? Wan, usaran tayo kiti, tani. Aglati matgayam na may duldulin. Ay, alaman nga road. Tapno di tayo marigatan nga aglutaw. No, kasta ang matutudo. Kan uray ti washing machine. Inroar ko matlangan lakay. Isunti usaran tayong aglaba. Tapno saan ka matlang amabannog amangigilgil kadagiti mo ring tayo. Ay, nasaya ata. Nalakan tong tiaglaban ko, bakit? Pasensya kan alakay. Pasensya ka, no italang nga inroar ko. Pinarigat ka pa ikit di. Awan mat di sakit tinakam ko bakit? Ti kanyak la
No adda appliances sa magatang, usaran. Saan nga i-display? Puno anya dita? Ngayon tanatumpungan ka dito paradaan manang Cecil. Ipalagi ko kumatibay ti utang mo kanyak. Inawang. Mabalin ka day, asaan adito'y paradaan ti pagsingiram tanay. Ado ti tawa makangag. Tiyak matpigsan ti agsaon. Sa may isa, manmanula ang ti tao dito ay. Wala, angam nakababay hindi kasta. Makauray ka mo ta? Na! Makatawan ti utang mo kanyak. Makatawan mo tan nga gururay ya. I-text kanto no addan kwarta kunakmat. I-text nga. Tukak. Awan na tambukon dita. No saan kaya palagipan? Awan bibiyang yon. Ay na, no adda ako tinyawat ko kumakinkan. Angam awang nga road. Ay apo, hindi kay makaaw-awat mo tayo. Dahil tati paglayangan nyo. Apay, da kailangan ti agkasapulat iti kwarta? Naan-ano ka, kasinsin Cecil? Ay apo, masurunak iti dadya abakla kasinsin. Apay, anya tinaramid ni Baklaya. Agasam ngay, agsingirkit din iti paradaan. Anya? Wen! Ay, mangibabay na talaga. Uray kumaamot naman manuti tao iti dayjay nga oras. Sana nasayaat nga utang ti mapan na ibagbaga ijay. Saan mo ta makauray no kasta? Isu manulang mo ti utang ko kinkwana. Tse, Bayam, bumalis tanto kenkwana. Saan lang nga itatial daw? Sikapay lang, ti babay na ija paradaan. Ay, saan ang mabalinti kasta kasinsin? Lumaban tayo, ano kasapulan? Anya ti kunam itayon, waway. Nasalaw mo ni Cecil iti paradaan itay? Wen, ay na, isupay ka ti aging tuturidin si ka. Kaano kanungay nga agbayad iti utang na? Daan mo. Agdo tawanan ti utang nangam. Ay, makapa-stress ti kakasya klase ti tao. Nalaing nga umutang, ngam di na amo ti agbayad. Ita, isupay ti naturad. Sikapay ti agadjas para kinkwana. Nangalalaan namot nga iti kasta kapuskol apa nagruprupa na. Ti ko na kanya idibimulod. Isubli na adagos. Aging gaita? Awan! Nujak palagi pan. Kasla awan, di napasaba. Ay na, inton sumaruno, di mon papautangan. Usto nga minan, di kan agpapautang. Sabali dagiti nakautang ita, isudan tinaturad. Mabit lang, bakla. Oy, apay manang Laura, ha? Pinabainam ka no, ti kasinsin ko'y di na minsan ngal daw. Ijay pa'y mat ka no paradaan. Ay na wow. Saan ko pinabainan ti kasinsin mo? Pinalagipak. Tailibak mo pailaan. Ako rin ka man. Apay akas lapiktado ka launay mat. Kat saan mat asi ka tinakautang kanyak? Oh. Wen takasinsin ko ti pinabainam. Diyak maguston ti kasjay ngay naramid mo. Anya? Kanunungam kayam ti dakas nga aramid ti kabagyan yo. Aklonam nga minan, asika ti kamalay. Dahi takat ti diyak kayat kada kayong agpapautang. Kunamlano asino kayong agsingsingir. Naa. Kabagyan nyo ti pinautangak. Ita siyak pa'y ti dakas. Ay na wow. Na, minsan mo bakla tayo kinasaritam itay kasinsen. Wen, iso talaga. Anya nga itimbagam kinkwana kasinsen. Binagbagaak tapno saan nga agruam. Ay na, gyaman naklaunay kasinsin Laura. Ay, awan anyaman na kasinsin. Tsak mat ipalubos akas ti aramidan dagiti tattao ken ka kasinsin ko Ay na, no awan ka siguro. Ay awanon timang tulong kanya kasinsen. No adda man ang dakas nga aramidan day ja abakla. Ibagam kanya kasinsin. Tasyak mismo ti mapan iti ayanda. Talaga adyak maguston ti kasta nga aramidan da ken ka. Nay, Mari Olivia, sa dino ti papanam, Maray. Mapanak man di ta barangay hall. Ada mapan ko alaan ni Jay. Si Kangay, Ay, agpaili akmut laeng. Mapanak agpalingke. ada magayam kwartam. Apay adi mo bayadan ti utang mo ka ni bakla.
Ah? Agbayad ka kumamot piman. Tanay, kasapulan nan ti kwarta. Nang runa kat, adarik-rik naan ni nanang na. Ay, awampay nga ruti extra manik, maray. Ay nawaw, kayat mo man win no saan. Priority mo kumaabayadan ti inutang mo. Ta inusar mo mat piman ti kwarta. Na, anya nga rin nga di maramidak no talaga ngawan. Agpakalaing ka mo, manan si ka, Olivia. Ay, saan mat? Ibagbagak laang. Natawanan ti utang mo. Ngamnay, kasla relax ka matlat ta. Kasta ti imbaga dayjay nga Olivia ken ka. Kasinsin? Ay, nawan nga rin kasinsen. Ay, nakababayan ka na giti nakangag. Ay nawaw. Nangalaan na ti puskol ti rupa na amang ibaga ken kay ti kasjay. Kunamlan asino matday tatao. Mas daawak Ti kuna na siguro. Jack mo ti may papanitilon na. Anya, no kasta, adagayam loan dayjay nga Olivia kasinsen. Katwan mat. Pada tayo matlaang nga umut-utang. Ngam no makapagsaw kunamlan no asino nga wan utang na. Na, malagayam. Nagadupay lang mo't nga ibagbaga na kanyak itay kasinsen. Kunak ano na bayada mong tilon mo, Olivia? Ay, saan pa'y Mari Laura? Malagayam. Ngam no makapagsaw ka iti kasinsin ko kunamlan no asino ka akalalaingan. Apay, nagpulong manan ni kasinsin mo asisilkin ka, Mare. Di nakawawagan iti mare, tas antangag kumare. Ammom Laura, ti utang, rumbang abayadan. Awan mo't ti dakas ngayon bagak iti kasinsin mo. Friendly advice lang mo't dayjay. Isu na laang, one-sided manan ti istorya nakin ka. Agpakalaing ka man ako nakon, kat agpapada tayo mo't anautangan. Wen, adamot ti utang ko, ngam amok ti agbayad. Kun saan ang matawanan? Dayta tinagdumaan may ti kasinsin mo. Konsintidor kamot ngamen. Imbis abagbagaam, syakpay ti mapan mo apaan. Talagaan na tangsit dahi nga Olivia. Apay kasinsen, nakasaritam ka din? Wan, napanmat nagbayad iti loan na. Ay, anya ti kunana ngay. Siyempre, agpakalaing manan akasinsin. Ha? Agpadadakan bakla agayom na. Ay pudno launay. Awan tinagdumaan da iti ugali. Kunamdan na sino dang agsasao? Ang saan tayo mat apaabak akasinsin? Itian niya kumaaga po nga agbuteng tayong ay kadakwada. Nakita akinasarita na kanila Laura itay manang Olivia. Wen nga rod, nagpulong manan ngamin ni Sisil kinkwana. Anya? Adda ngamin na ibagak ka ni Sisil, iti namin san anaggidan kami ang nagpasintro. Ay, sumilagayam Hish! Konsintidora talaga dahil diya akasinsin na. Jakman ammo kadagita nga agkakabagyan bakla. Talaga siguro apulida ti kasta. Iso dati nakautang. Iso da pa iti agin tuturad. Ay, mas daawak George. Kanunungan na mo't tantidakas nga aramid ni kasinsin na. Wana, tamay samot da dya akong sintidor. Imbis abagbagaan na ti kasinsin na. Jakman amo? Ay, agbabawi ak pa yan nagpautang. Na, lumahabasakla ang bakla. Apay ala sakit ti panangkitam kanyak, Wen tatalaga sa anak mo ta na maragsakan iti aramid yung agkasinsin. Di mo ibaga, ati utang ni kasinsin Cecil, ti makagapo. Iso nga! Agdotawanan inton bigat. Aging gaita, di pa'y nagbayad. Kat makauray ka ngamin, Hay! Nabanugak nga gururay. Pangaasin man, tadi mo konsensyen, ti kalukwan, ti kasinsin mo. Anya ti panagkunam kanyak, konsentidor? Apay, saan na pudno? Ay na, talaga ang makapasuron ti kastang ugalin yaw. Nagpautang kayo pa'y lang no kastamot lang. Ay na, no syakti si ka man ng Laura, Di kan makibibiyang. Bagbagam kiti ti kasinsin mo, tapno agbayadan.
No kanya pinagsasawam dawawi kon Olivia kalugaran tayaw, Laura. Wan tatang, jak nalapdan ti bagig. Ay nawaw. Ita niya agapaw. Jak kaya ti aramidon da ka ni kasinsin Cecil tatang. Pagtultulungan da din. Ay, saan ka mawawatan? Manulaang matiutang ni kasinsin Cecil. Ngam no makapagsauda, kasladakkel mo ilauna yan. Ay, kabagbagam ni insan mo at agbayan nga minon. Awang kanungarod ti kwarta na tatang. Magdiskitar ah. Apay nga minaya akong konsinsim ti aramid ti kasinsin mo anak aw. Sa anak akon sintidor tatang. Jak lang kayat nga ibabain da ti kasinsin ko. Ay, iti kastangar aramida ad-adda adumakil ti ulo ni kasinsin mo. Ang mga no, panunutan na ahos tulang ter aramidin na. Agkapi kayo pa tatarolando Ay, agyaman awaway. Anya ti gagara yo Ay, imayak ta, kaya't kung agkin daw iti pamakawan, iti naaramid ti anak kao, kan kaanak kada kayaw iti gayem mawain. Ay, saan ada kayo ti rumbang agki daw iti pamakawan tata? Ngamin, saan ada kayo ti nakabasol? Na, siya mangamin ang tagbayin iti aramid da. Binagbagak ti anak kao, aday na kun sinsin ti kasinsin na. Ngam kaslawa mo deng-denggen na. Baybayan yung tata. Adan to siguro mo't apag nakmanda. Ay, sapay la kumaa. Ure ka bagyan, no, dakas ti aramid na. Mabagbagaan. Saan kan akon sinsyan? Ay na, naimbag kayo pa'y tata. Naimbag, takas na ti kapanulutan nyo. Ay, umayak man agsingir, manang Cecil. Kasapula kong ti kwarta. Uraya mamalpas to aramida, tagsarita ta nalapat. Ay, awan ti pagsaritaan tan. Itad mo kit din ti bayad mo. Naa, Da kayo lang arodon ti nakautang. Da kayo pa'y taging tuturad. Una yan, ti kastang ugali yun. Sana siya katibut-but nga nyo, wen? Naglawag, ada kayo ti kamali. Naturad pa kayo. ay apo, nada ti kwartak binayadan ka kuman Os! Siyak pa'y kid din na nagpautang tagpalawag no apay akasapulak ti kwarta. Ganun? Amumad nga dari krik na ni nanang ko. Kasapulak ti kwarta. Anya man ti mapaspasamak ditoy. Binulan samot tan nga umay ka agsinger si kabakla. Di mo la ka di makita abisi ti kasinsin ko. Kasano, ajak singiran ti kasinsin mo, saan mo tan makalagip? Aglisi ka, tada kami kagsarita. Ne, di ka man konsintidor, tatalaga maibusin ti pasinsyakan ka man ang Laura. Apay, anya ti karkarit mo aya. Ala! Abay nga sinipat mo ni Laura! Baklang! Ay, ano tangiwat mo, anak kao? Nibak ko. Maawatan ti bagbagamon. Nibak ko. Ha? Diyos kayo, tanasakit ang umat ko. Linipak-nipak la. Ay, nawaw. Anya ngamin ayat ti inaramid mo. Naranak nga ram di yung balay na kasinsin si Sel. Ay na, sapay saan aklir ti panagsaom. Ay, dahi nga main. Kung sintidor ka iti kasinsin mo, imbis abagbagaam ko man ni Sisel. Ni tatang man, kaslasan na kunsen kanyak. Kaslasan kaya kunsen kanyak, kunak. Kunsan? Ay, inton maminsan nga main, di kan makibibiyang. No asino ti kamalay, isu ti mabagbagaan. Is that clear? Kasinsin Laura, kumusta nga itiniwat mo sinipat ni bakla? Kasi ni Apo, iniinot nga gimimbag. Ay, nasaya mo nga rod ano kasta kasinsin. Ay, anya nga minang tigagaram kasinsin. Imaya nga ta, ada na patig nga ibagakan ka. Anya day ta?
Bayada mo ti utang mo ka ni bakla. Tapno malpasan ka, Sinsin. Anya? Panagkunak ka, husto ni tatang. Saan arumba nga, konsintin ka. Kasinsin, aglalo pa'y kat sikat ti kamalay. Kuha, kasinsin. Karigatam ti agdiskitaran kasinsin. Kasta talaga, anya nga'y piman. Kat utang mo mat. Ay, nawaw! Di ka agbalin akong sintidor. Uray pa'y no kabagyam no isuti ka mali, rumbang nalaang abagbagaam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo